Wadidaw, lihat teman-teman, wih, mantul sekali. Ini sepertinya ada tumpukan kerikil nih teman-teman nih. Wadidaw, coba kita lihat yuk, kira-kira di dalam ini ada apa nih teman-teman. Wadidaw. Wih, lihat teman-teman, wadidaw. Wow, ini ada si ondel-ondel. Wow, ini ada ondel-ondel si bibir merah. Wow, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Kumis si hidung putih. Wih, mantul. Wadidaw. Ini ada telur ayam. Wow, mantul sekali. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wih, mantul. Wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wow, mantul sekali. Wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wow, mantul. Wadidaw. Cu. Wadidaw. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil off-road. Wow, mantul sekali. Wadidaw. Wow, ini ada ondel-ondel si muka serem. Wah, mantul sekali. Wow, lihat, ini ada peti. Wadidaw. Mantul. Wow, ini ada krong. Wah, keren sekali. Ada peti, ada krong. Wadidaw. Ini ada ondel-ondel. Wow, Pak Polisi. Wih, mantul. Wadidaw. Wow, ini ada Pororo. Wih, mantul. Wadidaw. Wih, mantul sekali. Ini ada pesawat berwarna kuning. Wow, mantul. Wadidaw. Wow, ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada telur bebek. Wih, mantul sekali. Wadidaw. Cu. Ini ada Harry. Wow, mantul. Wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wah, mantul sekali. Wadidaw, ini ada mobil Batman. Wih, mantul. Wadidaw. Wow, ini ada ondel-ondel Pak Jarwo. Wih, mantul sekali. Wadidaw, ini ada pesawat berwarna biru. Wah, mukanya seperti muka Tayo. Wow, oke teman-teman ya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe.